paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, umayak man agpariir dito tersena, marikwanang. Tani, pirme ti pudot ti panawin nita. Ay na, isunsapay nga awan umay gumatang tamasadot arumwa dagiti tattaaw. Ngamen, uray agpayong ka, talaga ang nagpudot. Kita apay ngay ni Marituyang ne, kita man ne. At na, kasla agirig-irig mat amag na. Ay, nabartak samay. Maululaw sa amat. Ay, iso nga agirig-irig. Tamaulaw siguro, tanabartak. Marituyang, agan ano ka? Apay akasta ti pannagnam. Ay, jakman amaw, no anya ti pagululawak ko kumaray. Anya ka na? Maulaw ka na. Na, ay, Marituyang. Apay, maulaw ka. Ay, daytoy sapudot ti panawon. Wenno daytoy kinaawan ti makukwartak ti makagapaw. Ay, uray siyak nga rod. Maulawak mat. Itay pa'y bigat ang marikrik nakda itoy. Da kayo lang, ay makalawas matan nga agulaw-ulawak. Kunak man no siyak laeng ti addakas to'y amarikrik na. Uray gayam da kayaw. Ay, gapon samot iti daytoy akinapudot ti panawon nita. Wano, daytoy kinaawan ti kwarta tayo, ti pagululawan tayo. Kat gaputa maulaw tayaw. Tawan makukwarta tayaw. Kasanungay. Awan pa'y buena mano, kat na'y anya ti orasan. Ay, katda kamin akan ni Marituyang timang buena mano itilakom, marikwanang. Kasano kayo ang makapagbuena mano? No awan mo't kwartayo, ako nayaw. Apay, san amabalin nga buena mano iti utang maray. Wen nga rod mare, agbuena mano kami man iti utang. Mayat maribanang. Suerte ti agbuena mano iti utang. Ay, katuan agkaramayat. Ay, sumardin kayo. Ay, ura yula ikatakatawa. Ay, saan kayo apautangan? Agbuy naman kayo kat iti utangan. Sana mabalin Kunami, ano mabalin, mare. Ay, matuangak samot tani tinakaro nga ulaw ko. Oo, nanay. Makita, marikwana. Matuwang Matuwang ka noon ni Marituyang. Matuangan? Ay, matuang ako ni ti ulaw ka. Itaraytan ija ospital, wala. Ay, saanan? Sandak nga itaray ija ospital. Kat kasano ka nga rod ang maagasan? Kunak nga raw da pautangan na kaun. Umdasan day tanga agas ko marikwanang. Anya? Ay, sos. Ay, maulawak samot. Ay, saan kayo mat nga agitdan na maulaw, Ay, pautangan na kami ngaminan. Marikwanang. Na Tapno agimbag kamen iti panagulaw me. Ay, unay daytan nga style yaw. Nagtulag kayon samot. Ay, maulawa ka talagan, maribanang. Ay, matuang ka. Ay, uray. Ay, maulaw ako na pirme. Ala. Saan kayo na maulaw? Tapautangan kayo. Ay, maray. Ay, simbayatan tirig na. Namin pinsan anapukaw ti ulaw kaw. Ay, uray siya. Badang! Nakaturog ka manan ngay malaldawan. Ayunay kami tay. Makapakingtod kami tuyang. Ayurayala na murmura yan. Aglutukan. At may lutaw. Napanak imutang di tatirsina ni Marikwanang. Pinautangan na ka? Kinunagdakkel di nakasurat di sangwanan di tersina na. Abawal ti utang. Nagin uulawak nga raw. Diri na maakun tawang kanintan. Anya, naginuulaw ka. Hey, mapanak sa amit aginuulaw Ay di naktuladan tamakadlaw ni Marikwanang. Lutwam kit den day ta inutang ko abagas kan si daan. Day talamat maturog tar aramidam. Kitanya kumangay ti kayat mong aramiday. Ay kating kalinisan di bangkag atap no makamula ka itinatang. Na ito akin napudot ti panawin. Ay, pakpakawan mo ta. Maturog aklangin nga agmalmalan.
Kaya't ang maulawak iti kinaputod na. Sino nga tadya agor orok? Imal aldawan. Sapay nagpigsa. Kun ka ni Inteng. Riingak man. Inteng. Ay, agriing ka. Inteng. Si Mangpet kamat gaya man. Katun Anyat aramidam. Nakaturog akit kitam. Kunak man no napan ka ije barangay hall. Ha? Ay, masadutak na nagpudot. Ay, kasanungay dagiti trabahom nga agor uray ijay. Ay, bayam nga aguray da. Ay, aguray ka. Anya day ta igamaw. Inutang ko kan ni Marikwanang. Ha? Bagas kan si Daan. Ay, agluto ka man nga raw, tanay. Medyo maulaw akong itibisin ko. Ay, una yun. Amin tayo samot diti kabildatan kat makarik na iti panagulaw. Ay, dahito yung ngamin nakaro apudot ti panawon ita. Siyak, maulawak, gapo iti kinaawan ti kwarta. Ay, wunsa awan mat kwarta. Amin tayo, awan makukwarta na. Ay, di kag lang araw din ti panawan. Di kag pa'y ti pita ka. Yan. Ingkakid agluton, bumangon ka ditan. Huston ti panaturog mo. Nasubra mo ti maturog. Ay, uray sobra ti turog ko. Si katagluto na bumangon na to. Ito makaluto ka. Ape akas ti panagdam kwaraw. Nakainom ka? Saan kagawad? Saan ka nakainom? Agtumba-tumba ka, Mal. Maulawak nga raw. Amin tayon samot, tandito'y kabildatan kat makarikrik na iti panagulaw. Awan ngamin kwarta. Kat, kasano ko maamaadaan ka iti kwarta kat di ka matagpaspasada, iti tricycle mo. Makapasadot mo't ngamin tagpasada ta nagpudaw. Ita, agreklamo ka, maulaw ka, gaputawan kwartam. Mabalinti umutang iti soft drinks kagawad. Diyan ko man nakalamlami es. Ay, may sa kamot. Umay kamot lagayam umutang. Bayadak tawin to na kwarta. Kanon to, amaadaan kay ti kwarta. Kat saan kamot nga agtrab-trabahaw? Pautangan da ko na, tamakain inumakaon. Isunsa ti pagululawak. Sige ka, numatwangak dito isang wanan ti Tersinam, basol mau. Aso, sinyaramidan nakpa iti basol kaw. Iso pautangan na kaon. May salang matabuti ti soft drink ti utangay. Pangagas ko lang iti panagululaw kaon. Ay, una ka mutin pare. Ay, saan ka nakita, pare? Pwede nak makita magmagnaak dung pare nakidain. Dandani ak pa yung natwang. Ay, saan mo ta, pare? Talaga lang nga saan ka nakita. Kaputa, maululawak. Ay, imposible. Adi nak nakita. Ay, maululawak kami na talaga. Ha? Sanay, nagkaro ti pudot ti panawin na. Si kalaang ay ati maululaw. Ay, uray siya gayam. Maululawak mo din. Ay, katagpada ta, pare. Ha? Ay, dahito'y kinaawan ti kwartak ti rason. No, apay nga agulawak mo ti 1/4. Oh. Ay, wensa. Tauray siya, nanipot idi awan makukwartak. Maululawak mo din, pare. Ay, inak man iturog ki di. Ay, agawid kan, pare. Ay, wala. Naggapuak mo't ije barangay hall. Kit no mapanak dita barangay hall, pare. Ay, saan kan ama pantawan tao dita? Apay ngawan. Pinagawid kong iti kakagawad. Uray siya kaagawid akmutan. Makaturturog ak ngamin. Ay, mapanak ko mga rod agpatulong, pare. Ha? Ay, agpatulong ka? Wen, pare. Ano kasano ang amadan iti dano medyo irigasyon. Tapno makapagmula kami imitin kinituyang ka. Ay, saan na ka matulungan? Andang iti maitulong mikan ka? Oh. Ay, pagpatulungan ngayon, saan ada kayo nga opisyal iti barangay, pare? Tilan tumat ngamin malaglagip mau. Agmula-mula ka pa lang. Kahit wen na, pare. Iso ti solusyon. Tapno madan iti kwarta. Masapol nga agmula.
Maulawak paikit din amang panunot iti dayta nga ibagbagam. Inakman la maturugan. Apay, nagapuam ka ba dong? Mapanak ko dita barangay hall. Ang mawanmat ka no ti tao dita, maray. Talaga nga awan. Tapi nagawid na kami ni Kapitan. Nagpudot mo't nga minunay ti panawag. Wait, nasabat ko itay. Mapan ka no maturaw. Kit mapanak ko maagpatulong. Takayat ko iti agmula. Agmula ka? Wait, iso nga mintimbaga ni tuyang ka. Kanayon nga agreklamaw. Takanayon ka no, maululaw. Ay alangan nga umay manan dito Teresina. Kat ipambar na ang maulaw. Tapno umutang. Dahita nga rod kay. Mabain akong mare. Utang nga utang. Mala, agmulakan ka ba dong? Ammom nga men, da kami nga opisyal. Nga awan makukwarta na. Maululaw kami mat, iso akasapulan may tagi na na. Apay nga ay tawan mo't tinakapila dito'y paradaan at tricycle. Awanan ti mayat nga agbiyahe, nana. Apay, Masadot kami na tricycle driver, ta nagpudot ti panawin. Maulaw kami paikit din kahit kasano nga rod ang makaudong ak ngay no awan pasada. Ay, agudong kaya. Katuan, makita mo't anak kaigamak itibas kay. Mala, ano sa marudan ti tricycle ko pagluganan. Apay aya, Basta, lumugan kan. ay nakwaraw kaanutan to pay ang makadanon ijay ilay. Kat agsarda-sardeng mo dati tricycle mo. At adupay ti panagsardeng na ngamjay panagapantina. Sungarod ang kunak nga anusan. Nagsardeng manan. Agandar ka mutin Agandar kan kunak na Masapol paya pampagam tapno agabantay. Jak namin maibibiyahin nana. Si madutak ngaminan ngagpasada. Nagsardeng manan. Pampagak manin Ay unay matang. Aldawan, nagpudutan ti panawan. Maulawak tumanan iti pudaw. Diyan ka matanagan. Basta pampagak day taon. Agandar manay. Imbag pa'y ni kumparim abadong. Tanakitak alimbabas dito'y balay itay parbangon. Taapay alimabas. Nagsapan. Sa dino nga, ti papanan na. Mapan ka no, ijay bangkag na. Anya ko mga ti aramidin na ijibangkag na. Siyempre, mapanag mula. Anya kumapay ngay. Makamula mo't ayakit, nakapudpudot ti panawin. Ban-banugan na lang ti bagina. Kasano ako nam abambanugan na ti bagina. Kat nakapanunot iti wagas, tapno maadaan iti kwarta. Sika ngay, awan lat mapanunot mo, tapno maadaan ka iti kwarta. Anya nga awan nga ibagbagam mo dita. Mat maturog ka laang mat ngagmalmalam. Kasano nga rod, amadaan ka iti kwarta. Urayak nga rod ti honorarium ko. Ay na, manula ang madya honorarium mo nga orayam, inteng. Ay di kakot mapanag mula, ay bangkag mo. Ay di nakman surwan. Nay. Ay, kasano nga taitan. Awanen ti maisa ang inton bigat. Naibusan dya inutang ko ka ni Marikuanang. Ay, makaulaw at talaga ti kastoy. Nay, kuwarab. Anya day tararamiday. Tartarimanak dito yung tricycle ka, tatabataw. Kababain nga ipasadak, no agkarasardang. Kasla kakalkali mga minday ta tricycle mo. Inton malpas ko ang matarimaan. Wasi nga ka na imbag, tapno napintas no ipasadak. Ay, di pala ko mga inaramid mo day ta. Saklan na kaamiris, itinlugan ko ni Nana Tuyang. Kastaya. Nasken nga agtrabaho tayo, tapno madan tayo iti kwarta. Narigat itan, ti awan kwarta na. Nangro na itan, napudot ti panawain. Agulaw ka, apirme. Ay, pudno day tatabataw. Iso ang madigayam, tinaka-istambay latan. Sino nga ti tataulan di aso may? Salaki!
Asido ka ngagtatakaw. Awan matakaw mo dito'y balay. Among awan, pare. Ha? Kun sa anak nga may agtakaw dito balayaw. Lumabasak lang. Nagsapakan lumabas pare. Ay kat mapanak manin dito bangkag ko pare. Aya. Narigat ti maldawan, ta napudot ti panawain. Pudno gayam ti imbagan ni Banang. Mapan ka ijay bangkag mau. Ay kat wala pare. Mapan ko man kita, dagiti mula. Ay na, nagmamayat ti tubo da pare. Aya. Ngam di nakman papaapalan. Ay kat sigurado nga adun to ti mailakog abunga da pare. Ha? Kat no adun to ti mailakaw. Adun to mat ti kwarta. Na. Ay kat saan to mat na maulaw ni tuyang ka. Tadun to ti kwarta mi pare. Kat nutikag. Kasano ang nakamula ka? Impamuspusak pare. Oh! Nalakalang, mat nga ipamuspusan. Ay, maulawak, Enteng. Ha? Jakon makaluto iti kanam. Apay ngay maulaw ka dungaw. Awan kwartak. Awan maigatang ko iti mailuto. Nasken nga agtinulong ta. Agtinulong nga. Mapantamad agmula ijay bangkag ta. Kas inaramid da paribadaw. No nagpudot. Naaramid to pa'y da paribadong. Di takit din kabailan. Intang, tapno makaaduta ti may mula. Agam kabailak nga ta. Kat maululawak. Maimbagan to, di ta panagulaw mo. No, adanton may gamanta akwarta. Sige. Intang arudan. Limpyo matan ti panagnam maritoyang. Saan kan amaul-ulaw? Nadlaw mo mat gayam day ta marekwanang. Gun, sana kun amaululaw. Imbagman no kasta. Siyak, adapay laang panagul-ulaw ka. Nay, apay ngay maray. Ay na, maulawak amang kwenta kadagiti utang yaw dito'y tersinak. Ay, agasak day tanga ulaw mo maray. Tagbayad account! Kasta, ay imbagman. Naikat matan nga agpay so ti panagul-ulaw ka. Katuan na! Ay, nay, nimut maribanang day ta sumungad. Ay, maribanang! Maululaw ka kadipay! Ay, saanan? Adagamin kwartamin kan ni Enteng. Ay kat agbayad kayo nga rodan, tapno saan ako na maulaw. Mala, tapno mapreskwan tayaw. Mga lakaman nga rod itinalamis as soup drinks maray. Ta inumin tayaw. Ay kasta ati mayat. Agbayad kayo lang nga rodan, gumatang kayo pa itilakaw. Siyakmat ti gumatang iti tinapay. Agpili kayo iti kayat yaw. Jay adda palaman na wano awan. Ay, di kang ginaan ti pilyag. Marikwanang, ayan di tao, di kang ginaan alakom at tinapay. Adda dita sango maray, pilyo mo. Ay, kabaranggayan, agtrabaho kayo, tapno adda kwartayo. Ala, sige! Ditang pinagdibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.